Dobro jutro, divni ljudi. Danas je novi dan, Venerin dan. Danas je dan koji je pun ljubavi. Samo to treba još da vidite, da čujete, da osjetite. Želim da vas podsjetim i da vas pitam, jeste danas radili zahvalnost? Ako niste, uradite to sad, jer ja sam tu i da vas podsjetim. Da vas podsjetim da se zahvalite svemu oko sebe. Zahvalite se prvo sebi, svojim očima, ušima, svom glasu, svojim rukama, nogama, svakom svom organu. Zahvalite se samoj sebi. I dok ste u osjećaju zahvalnosti, proširite tu zahvalnost svemu oko sebe. Zahvalite se prostoriju u kojoj se nalazite, ljudima koji su oko vas. Zahvalite se svim biljkama, životinjama. I proširite tu zahvalnost što više možete. Obavezno ne smijete da zaboravite. Morate da se zahvalite vašim roditeljima, jer oni su veoma bitni. Dok ste u tom osjećaju zahvalnosti, uzmite jedan lijep moment u kome osjećate zahvalnost, ljubav, zadovoljstvo. I dok ste u tom momentu i tom osjećaju, proširite taj osjećaj na sve strane. Evo, ja širim od mene prema vama ljubav, a vi je samo proširite još dalje. I eto tako. Uživajte u današnjem danu. Evo, ja se opet zahvaljujem mom lepom suncu koji ulazi u moju kuću svako jutro. Hvala mu. Hvala na današnjem danu. Danas imamo 2 dela. To nije puno, ovo ćemo brzo da odradimo. Znači prvo 9 minuta pa 12. To je to. I ko želi da me prati, da odradi nešto dobro za sebe, neka to odradi sad. Ko ne želi, neka bar posmatra, nek mentalno radi nešto dobro za sebe, nek se podsjeti svih dobrih stvari u životu. Ako ne možeš da uradiš, bar se podsjeti. Ali uvijek možeš, uvijek ima razlog. Kaže, ko nešto neće, on nađe uvijek razlog. Ako nešto kaže, hoće, on uvijek nađe način da to odradi. Znači, evo, ja sam našla način da nešto radim za sebe. I hopsa. Krećemo. Ko je tu? Dobrodošao. Znači, danas je malo kraće. Moje vežbe su namenjene za stomak i ja ih pratim. Svako jutro su različite. Ako su vam teške, nađite neki video iz početka, pa pratite to nešto lakše. Bravo. Position hold. 30 seconds. Odmaranje. Ok. Sednete ovako. Pustite vaše kolena, nastavite se na zid. To je sve namijenjeno za naše butine i stomačne mišiće. Znači, oni su povezani. Ne možemo samo da radimo na stomaku. Znači, prvo povežemo mišiće koji su blizu stomaka. Ok, gotovo. Idemo dalje. Push up and rotation. Sljedeća vežba. 30 seconds. Wow. Znači, ja ne radim nikako zagrijavanje, ja samo da vam kažem. Nego radim samo ovako. I meni sad iskreno i nije teško. Wow. Znači, odradimo sklep i okrenemo se. I onda opet. I okrenemo se. I na jednu stranu. I na drugu stranu. I opet. Na jednu stranu. Sit-ups. 30 seconds. Aha. Radimo trbušnjake. Noge su nam malo savijene. Ruke gore. Malo raširimo noge.
da možemo da se izvučemo. Znači uvijek radite koliko vi možete i samo dodate jedan mali gas. Znači kad vam je najteže, dodajte gas. Okay. Squat jumps. 20 seconds. Stavimo kolena i ruka jedna na drugu i skačemo. Opa. Možete vašim tempom. Wow. Koliko možete. Izvučete se. Right step dips. 30 seconds. Prosto. Ovako. I zamislimo da se sad spuštamo polako. Wow. Znači ne moramo skroz da se ispravimo, nego tu negdje na neku srednju visinu. Wow. Znači da se ne ispravljamo. Forearm plank. Okay. 30 seconds. Radimo plank. Ali ovako. Naslonimo se na naše lahteve. Odradite koliko možete. High knee running in place. 30 seconds. Sad radimo marširanje. Znači uvijek nekim vašim tempom. Za vas koji ste slučajno ovdje došli da pogledate moj video, a tu ste slučajno, radite za sebe nešto dobro. Šta je to? Pa bilo šta. Otvorite prozor, pogledajte kako je divan dan. Udahnite. Forward lunge. 30 seconds. I izdahnite sve što vam smeta. Znači idemo naprijed. Aha. I ispružimo ovu ruku. Idemo naprijed. Druga ruka. Ok. High side plank right. 30 seconds. Napravimo ovako plank. Wow. I stojimo na jednoj ruci. Koliko možete. Druga strana. High side plank left. 30 seconds. Okay.
Ok. O, prvi deo završen. Znači, prvi deo završen. Imamo još drugi. I za danas to je to. Ok. Sad ćemo da vidimo. Znači, ja sam ovdje da vas podsjetim da morate da uradite nešto za sebe. Morate da znate da niko neće doći da uradi nešto za vas. Niko neće doći. Znači, morate sami da pomognete sebi, da uradite nešto za vas. Da se namirišete sami. Znači, niko neće doći ni da vas namiriše, niti da vas okupa. Znači, obavezno. Ja kažem kako ja počinjem moje jutro sa zahvalnošću i to obavezno. Ja tu zahvalnost ponovim još jednom sa vama. To je meni drugi put. I obavezno, znači, rekli smo tuširanje. Kad se tuširamo, speremo sve to što nam smeta. Obavezno duboki udah na nos. Udahnite ljubav, zadovoljstvo. Šta je to lepota, lakoća, mir. Nema ništa bolje od mira. Ti kad si u miru, ne treba ti ništa. Ništa ti ne treba, samo mir. Udahnete mir, zadržite ga u sebi, izdahnete sve što vam smeta. I tako započnite. Idemo na drugi deo. Znači, nisam pila vodu. Naš drugi deo. I za danas 2 dela. I to je to. Znači, malo ovako raširimo noge. Spustimo. Ovako ruke i vratimo se. Wow. Znači, noge su nam malo ovako kao Charlie Chaplin. Znači, ja pratim. Your body's worth it. Ja ću tako da radim. Pa meni sad uopšte nije teška nijedna vežba. Ja sam se već navikla. Nije mi teško ni vreme. Squat with side lift, right. 40 seconds. Možda kad radim. Znači, spustimo se na čunčanj i nogu jednu pomerimo. Opet na čunčanj i pomerimo nogu. Opet, znači istu nogu, ista strana. Work it. Burn it. Učelo radi samo s jedne strane. Side leg raises, right. 50 seconds. Samo sa jedne strane. Malo stavimo našu jednu nogu, a ovu drugu stranu. Sad ja uzem drugu nogu. Znači, malo prije sam radila vežbu sa jednom nogom. Sad radim sa drugom. Malčice stavimo koleno, da ta težina padne na našu You can do nogu. it. Koliko možete. Wow. Ako je to ovako malo, dosta. Ako je malo više, još bolje. Stay with it. Koliko god. Znači, da vidim ovu vežbu, baš me zanima zašto radi samo sa Squat jednom with stranom. side lift, left. Aha, 40 seconds. sad radim sa drugu stranu. Ok, znači ja sam malo preradila ovu stranu, sad radimo ovu. Znači, 2 vežbe ste prvo radile sa jedne strane, a sad ih radim sa druge strane. Aha, ja sam odradila jednu vežbu na desno, jednu na levo. Sad opet Hold radim. on. Ovu vežbu nisam odradila s lijeve strane, a ovu sljedeću koja bude odradit ću s desne. Znači, ponovite. No excuses. Ok. Znači, ipak je treba slušati. Sa koje strane se radi.
Side leg raises left. Ja sad 50 radim seconds. jer ovu stranu nisam. Koliko možete. I pustite nogu dole. Work it. It's easy for you. Ne, ovo je dovoljno. Znači, program me pita da li je ovo lako za mene. Dovoljno, može ovako da ostane. Meni je bitno da radim. Good dog. 1 minute. Nema previše strpljenja. Znači, ovako. Jedna ruka i suprotna noga. Znači, ovako. Desna ruka, leva noga. Leva ruka, desna noga. I suprotno. Koliko možete. I još jednom. Move on. I još jednom. Breathe steadily. You can do this. Just a bit more. I ruku i nogu. Koliko možete. Single leg bridge right. Seconds. Ok. Legnemo na leđa. Stavimo kolena. Prekrstimo desnu nogu preko leve. Spustimo i odižemo svoj donji trup. Tako tim nekim tempom. It's easy for you. Prilagodljiv. I to je to. It's easy for you. Ne, nije lako za mene, a nije ni teško. Single leg bridge left. 50 seconds. I idemo. Ovdje me nešto stegne. Evo, ja sam danas odlično kakva sam juče bila. Juče sam bila malo bolesna, pa zato sam svašta nešto popila. Your body's worth it. I naspavala se. Danas sam odlična. No excuses. Ne nalazimo opravdanje da je teško, jer ovo nije teško. Ako radite ovako svaki dan nešto za sebe, Windshield wiper bent knee. 50 seconds. Ovako, stavite kolena i onda pomerate kolena na jednu stranu, pa na drugu stranu. Pa na jednu stranu, pa na drugu stranu, pa na jednu stranu, pa na drugu stranu. Uradite bilo šta za vaše telo, jer telo će vam biti zahvalno. Šta god da uradite. Bilo kakvu vežbicu. Come on. Desno, levo, desno. Obliques with knee lift. 50 seconds.
Legnemo na leđa, stavimo kolena, stavimo ruke iza glave i idemo. Desna ruka, leva noga. Leva ruka, desna noga. Odižemo se i laktom dohvatimo našu nogu. Earn it. Odlično. Jedna strana, pa druga strana. Jedna strana, pa druga strana. Hold on to it. Jedna strana, pa druga strana. Pa jedna, pa druga, pa jedna, pa druga. High plank. 40 seconds. Okrenemo se i radimo plank, ali ne na laktovima, nego na rukama. Ok. Perfect. Naravno da je perfektno. Hvala na pažnji. No excuses. Ne tražimo izvinjenja, opravdanja. Odlično. Bravo. Bravo za vas koji to možete. Danas smo završili, gotovo. To je to veoma lako. Dve lake vežbice, dve lake grupe vežbi. I to je to. Ništa. Ja sam tu jutros danas da vas podsjetim da uradite nešto dobro za sebe, za vaše telo, za vaše ukućane, za vaše bližnje, za vašu okolinu, biljke, životinje. Uradite bilo šta. Nahranite vaše cvijeće malo. Dajte mu malo vode. Popričajte malo sa njim. Jer svemu što se daje ljubav, ono raste. Ja vama šaljem ljubav, a vi samo od vas proširite još dalje i više. I želim vam lijep dan. Uživate u današnjem Venerinom danu. Volim vas. Ćao. Vidimo se sutra. Prijatno.